Karkeren kamyonan biheza zedetir greve didominin. Rojan 29 مای 2025 dinhemin roja greve ya gishtiye kamyonande videoin kuji Meshed, Kirmashan u Bandar Abbas hatine belavkirin belavbuna greve nishan dide. Kamyonan bi irade ke polai u bi denge protestoye heta guhe karbidesten gendel tekoshina jibo mafensue didominin. Ev tevger netene nerazibuna sue li hember rewsha abori u jiane nishan dide. Di heman demede biryaru irade gela jibo guhertina bingehin nishan dide. Tivi hemu pishtevanian, sezdeh girtien siyasiyen girti li girtige ha evine, jibi bonea roja nehemin, a greva gishti ya shoferen kamyon u vesayten giran, peyamek belav kirin. Di peyamede viha hat gotin. Di vekelia diroki ya kritikte, em bi shoferen kamyonan u hemu darbekaran re li servereye serbilin u bi rumetin. Em bi germidesten her yek shive miroven bihiret dihejinin. Greva barhilgiran yekşi hestiyartırın sektörün Iraneye, didema heri hestiyarde. Hemu medyayin evlekari yen komara İslami balkişan dine servan erişan u hezeke jibo darbekaran hezdikin. Komara İslami agehtare kuç digevime u jiberveji diheyama kemtir ji heftiye kede. Dest bi tepeserkirin u girtina şoferen greve li parezgehen çurbiçur, en parezgehen Şiraz, Senendeç, Kirmaşan u hudikiriye. Gerev grevji se hefteyan zedetir bidome. Degav bigav bandore li piyase bike, u dibe kudi sektoren dinde ji bibe sedema grevan. Jibo vejiniha komara İslami, vek dosyayek evlehiye bibe pirsere mijul dibe. که به دنبال احقاق حقوق خود به معنای احقاق حقوق ما هستند حمایت بکنید. اعتصاب سراسری کامیونداران در ایران به بیش از 100 شهر گسترش یافته و اتحادیه صنفی آنها میگوید محور اعتراضها کاهش سهمیه سوخت، پایین بودن کرایه‌ها، افزایش جریمه‌ها و گرانی لوازم یدکی است. کامیونرانانی که با این جاده‌هایی که ناامن هستند و با این ماشین‌هایی که استاندارد نیستند، جونشون رو کف دستشون میگیرن تا مایحتاج مردم رو جابجا بکنن. به مرحله‌ای رسیدن که میگن کار دیگه برای ما ممکن نیست. اعتصاب کامیونداران با بازداشت برخی از فعالان مدنی همراه شد. دادستان عمومی و انقلاب فارس از بازداشت و تشکیل پرونده قضایی برای تعدادی از رانندگان معترض خبر داد. اتحادیه کامیونداران خواهان آزادی فوری و بی‌قید و شرط رانندگان بازداشتی است. با احترام رانندگان حق قانونیشون